Assalomu alaykum ekendештер, кандайсыздар, амансыздарбы, тынчсыздарбы? Так, бүгүн 6 март, күнгө 1-күн, эртемен саат 7-ден 40 өтүп калды. Кудай буйрса ишке чыктык. Сиздер менен жүз көрүшүп жатканыма абдан кубанычтамын. Аллахка чексиз шүгүрлөр болсун. Бисмилла деп ишти баштадык. Бүгүн кандай заказдар болот, кандай жок. Дальше көрөбүз. Бүгүнкү күнүңүздөр берекелүү болсун. Лайктардан басып, комментарийлерден жазып коюңуздар. Анда меше кеттик. Биринчи заказ 27 минут. Спасибо за поездку. 7 км. Заказ будет оплачен картой. 417 рубль. Экинчи заказ 26 минут. 477 рубль. На заказ вообще жирный заказ вот bir болсун. 2.40 менен берди о. Коэффициент. Üçüncü заказ 8 минутта. 515 рубль. Тай болуп калды я. 22 минутта. 608 рубль. 25 минутта 727 рубль. Москва Ситиге келип калдык. Бияка пожарныйлар келип калыптыр өзү. Пожар болуп кетти. 34 минутта 741 рубль. Ушак тогозду зыңк кылды. Bir заказ алып келдик. Коэффициент жанадат. Что-то заказ жок го, заказ берем. О, 181 менен. Алабыз да. Кандай эле албай коюуга болот мындай заказды. Анда меше кеттик. Bir минута 470 рубль. 19 минута 479 рубль. Заказчик. Дальний заказдар вообще жок болуп атат. Дальняктан бир таштачы. Шереметово аэропортко саат 4-төн 40 өтүп калды. Сүрөттүн тагы эми 4100 болду. Только короткий майда калта заказдар болот го. Шаардан чыгарбайын дейт го. Яндекс.жон. Азыр бир заказ алып келдим. Kırgız ile çoğun ile akalarken şöyle uçukbayla kedet falan. Nege biskiler şunda mınday geldi. Assalamu alaikum deb uçuraştı bilbeyt. Keverde kızlardı dağın, mındaylar da alıp gelsen dağın. Uçukbay geldi. Uçuraşbaydı. Hem çıkkanda da kızlar bu meyli өлүп кетсин.
balda, akalar, assalomu alaykum deb uchrashib qo'yishadi da. Интересный adamlar da. Как можно так dedim. Zakaz düştü. Milli Şakanadan düştü. Oturuyorum jettim. Milli Şakanadan girişten korkudum mu yok? Şeki baba. Devam tol. Akıp geçen. Bastı be kaç. Bir konak bulup gittiyse. Evolutionary process going on, but mankind won't be destroyed. The fact that you and I are working here today is evidence of that. Tak, arkadaşlar iş bitti Xuday buyursa. Bir saat smena kaldı. Ondan leştigen joqmun. Qancha işledi, qancha zakaz bo'ldi. Polni ekranga жазып qo'ydim. Tinch bo'linglar, omon bo'linglar. Keyingi videodan ko'rishguncha baringizlarga assalomu alaykum. Кайф кыл, эс ал, сен али жашсың да, баарына жетишесиң. Мындай сөздөрдү тез уксаңыз керек, Бул эң чоң алдоо. Адамдар жалкоолуктан
өзүн өзү алдоого аракет кылат. Бирок алар билишет. Бүгүн эмнени кылса, эртең ошону алат. Эч нерсе кылбаса, демек эч нерсе албаарын. Эгерде сен ойноп күлүп, эс алып жүрүп деле чоң ийгиликке жетем деп үмүт кылсаң, анда менин сага жаным кейит.